Kardom pini Karbi Anglong TV9 News kilang arado ano pansami ning kang samlapen akiro pipajor paniklo Kardom. Tutang tenon ke biortang ton pele arju pon itsne. Dolamara dhara long National Hair Mission Stone matelong A kisompon. Pini pai chikloni hydroxy surini rankor ke chomarni lakha enkor drug dwar bagri MSC constituency ka parlo dolamara dhara long National Hair Mission Assam Pen Foundation Stone mate long A kisomajai meg mission pen pachonpon. Sansi kiram tani kan pen di puso dhara ra jomakemang sekachilanga hemnangji pukachuni re teng pensi pini loker MSC mate education em Richard Tobiamina constituency apan kaching hon pen ajok hem ki kim kerangji aphan akimi sub center building moyodargao under PM abhim scheme pen pini deputy speaker Dr. Numor Momin penche pahem Puponsi Foundation stone mate long e samponlo bangso pen ajok si dadhorarar jumloker MSC mate education em Richard Tobiaphan kachoro pajorpon lapen lakha troxy STLACIMLA aphan stame radatum kachoro pajorpon lapen lapuson rada phan BJP sokar pen Rada ki suci ni si dolamara rat khantanang ting ni pon pipin pen pini ang chek na paklang lu. La si Karbi Anglong kachari bomak hai CEM Dr. Tuliram rong hangkama chake mea joy ni lu. Lapuan Karbi Anglong aphan kaching thur ki pusi rada tum kachuro pajerpon. La pendi pusu da durara kidam ke bang atowar semi hithi roya philo te tender korpo la pen ke RCC andalong semi tender korpo pusi rada cheno MLA pen klardak pen pachini pon. La pen long iki samajai me along Medicare EM Sergio Rong Parsame nang chitong dun si rada phanju mission alam than de kang la pen bang so amai long duar bagrui VDC chairman Sarkor Rong Par la pen dolamara Joint Committee chairman Mongor Singh rang chitong dun la pen dolamara long ong dung BJP bokar atam chitong dun si Maya long RDP dun lo duar bagrui pen Everson Crew Karbi Anglong TV9 News da dhora lo itum kaching hon IMLA lapen mate deputy speaker Assam Legislative Assembly elo alangli akang hon ahir jume pen itum long টেনশন লব নালাগে দৰমহা বাঢ়িলে গাঁওবুঢ়াৰ চবফালে ভাল কথা ভাল হৈছে না বেয়া হৈছে কংগ্ৰেছ দিনততো ইয়াতে MLA নাহে AICC দিনতো MLA নাহে আহিছে নেকি আমিতো একদম তাত লগে পাই গৈছে ভিতৰত আৰু যাব ৰাস্তা বনাই গৈ থাকিব এতিয়া দলং দিছে ইয়াতে এইটো মই 15 আগষ্টৰ পিছত টেন্ডাৰ হ'ব আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আৰু পানীৰ কাৰণে বৰষুণ মানে কি কয় স্কুল যাব নালাগে কষ্ট নহয় হৈ যাব এটা পানী হলেও স্কুল যাব পাৰিব আৰু একটা ভাল খবৰ আছে নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু মডেল ৰেসিডেন্সিয়েল স্কুল একটা ইয়াতে দলামৰাত দিছে এটো কাম আৰম্ভ হ'ব সোনকালে টেন্ডাৰ হৈ গ'ল সব কন্ট্ৰাক্টৰ এটা কাম ধুমধাম হ'ব আৰু একটা আৰু ভাল খবৰ দলামৰা বাগাতে আৰু একটা আমি জুনিয়ৰ কলেজ দিছে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী লগে থাকিব তাতে ইয়াতে আমি যেটো কমিটমেন্ট কৰিছিলে ইলেকশনৰ আগত মোটামুটি 80% আমাৰ কথাবিলাক আমি ফুলফিল কৰি দিছে হয় না নহয় কেজিবি হ'ব আৰু কস্তুৰবা গান্ধী এটা বালিকা বিদ্যালয় এইটো আকৌ ছোৱালীবিলাকে অকল পঢ়িব পাৰিব tentang COVID kijong pen doktor nanta recruitment enilang is doktor recruitment eni purutang te endera philu pusi ako karbengong fan laan man doktor na pathaji sunedi pasi doktor shortages ke dorang itum dak total is karbengong part kono 19 doctor shortage lang west karbengong bang 21 doctor shortages dolang Allah hadi las doktor itum council pe pame pine de joni masih pahitang mandala kala 1 year isi promotion ke bang tumhan dio la people pindam to bang phoy na pi taso posi thak ko ningkang sili po tum jamni di tamela henon recruitment and po doctor la PSC base recruitment ma di ho enlo lipudante karbengong phamata diring lo seme si cho aku kaju pisar di ko khatak kham staff tum phatan tipis apne job lo ta abi dan hada replacement ang prek si cho abi lo acha replacement la nun la kala NHM tu mesti claim po hen so wang dudong sa kapre job lo dam lo ko so di ma islam বিশেষ অনুষ্ঠানটো হৈছে ভাল খবৰ আজি দলামাৰা মালাচি আমাৰ গা ধৰাৰ কাৰণে ইয়াতে এটা চাব চেণ্টাৰ ফাউণ্ডেশ্যন স্কুল লৈ কৰিলোঁ 52 লাখৰ ইয়াতে থাকিব নাৰ্ছৰ কোৱাৰ্টাৰ থাকিব এটা CHO কমিউনিটি হেল্থ অফিচাৰ তেওঁৰ কোৱাৰ্টাৰ থাকিব আৰু OPD বিল্ডিং থাকিব তাতে ইমিউনাইজেশ্যন হ'ব ভেকচিন দিবলৈ কাৰণে লেবৰেটৰী লেবাৰ ৰুম থাকিব আৰু
এই গোটেইখিনি সুবিধা আমাৰ এই ৰিমোট এৰিয়াত মোদী যি ভিজন আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ভিজন তাক লৈ আমি হেল্থ চেক্টৰত কাম কৰিছোঁ। কাৰ্বি আংলং তুলিয়া কল্যাণ ডাঙৰীয়াই এই ক্ষেত্ৰত বহুত আগভাগ লৈছে Kiramtang ni phai trok pai pai chiklo suri ni rank kor ke chomari Lukhimon sang ho risoi jang chingro mamaya dompen patur pi ponsi Lukhimon aron pen ang deng pi asad langang che kilik along ritin alongta kilik padupor Lason sipini lakhai kor trok duar baguri MSC constituency ka parlu lakhai ni dolamara bapuram tokia arong mate guru kengri hempu Lukhimon English High School alongsi ke jengsi asrama pharman ke Lukhimon aron pen sad langang che kilik padupon lo La bella bang so salang ki tok na resoi jang tum pang rum pepen pang trok sike prap dia tum salang ki tok che pate dun la so ta sila kha hi ni asrama praman ke japra lang so Lukhimon asrama long ria long si salang na che kilik padu ponu la pen la kha ki thom asrama praman ke kukila Lukhimon asrama long ria long si kilik padu ponu la pen la kha pli asrama praman ke volong ko maji rongnagor along ria long si kilik padu ponu la pen la bang so salang na che ke Non kibang jikar cho amaya husi ang cek paklang ponji pusi perang kaya ceno nang pachini dun. Duar baguri pen Edverson Crew, Karbi Anglong TV9 News. Lukhimon be salang ke na puthak nang ni larda kan than puthak lalo ni tom samstame Lukhimon som gopen nang pe khara teng ten ladak isidwan longri riso jang chiro mamai Apan agripi ponsi along retina stame nitum la santhot sipini apor isira tengpen isi doan longri labang kera dak bini pipon lo kini doan longri stame dolo la pen ke thom long pen philong stame apang so asarlang kini topon mo jadi bini la dak sarlang ke toklong pen kono na doan pen konglang lo ne la pen dak ke sarlang ke tokum bang ko anar mu tong chitong pone so thak than thegin la dak bang ke isi doan longri angkang pen pen sejak ketong lo, lapen apai bangke itu do, lapen absen bangke nai, alang jadi, te lason tak thaya salang, aningkar lang sami lason teng pon bomi lapuson kecik sek pon dulu mah. Peneng asengkan si keceng lang ni tum lasi, Lukhimon songho ahin pena pingkat pen bangke peneng asengkan pan bangsi tum cepare kon colang lasi mo, ke bang jilang along bangke mo, labang so karco mai executive amai hot kaching mai hot pensi cepare kon thuji kalang kidi Pini berta lan se kang ton ponu domi thang me kardom